Ngilogogo lapha igama mbani khona? Beauty Ncube. Beauty Ncube. Kunjani neminyaka ngaphi? 72. Nantu lama 52 years. Hey, ukuthi Beauty libizo waliphiwa abazali. Okay. Babaza abantu abathi uyasebenza kakhulu Beauty. Wenzani kangaka? Ngiyalima ingadi, ngiyafuya inkukhu. Kade sikunje lapha le 1800. Zinkukhu lezo. Matsiyane lawo. Uzube umuntu osebenza gada kangaka uthathela ngayo wakhela umuzwa omuhle lapha. Yabona umuzwa omuhle lapha ke P. Ngakho ubizwa ukuthi B. Uthi Beauty. Labantu abangayo. Sengasala le 3 ading le 4. Okay. Laba lelibhasikile leli uyatsho ibhasikile. Ibhasikile lami lali ngelomsebenzi. Okay. Ngiretired ngo 2019. Uzenza? Ku family planning. Manje abantu ngathi nje bezala kangaka. Akusala family planning. Babuya bezothatha khona. Kula maphilisi akho? Nxa ungaretire ngale ngithi uyaba idepo holder. Bathi njoba uyakujayelekile esigabeni. So kuyabe kumele ukuthi abantu bayilokho bebuya bezothatha. Kodwa babuye noma abantu awakho manje bagcwala abantu indawo ziduna kangaka abaningi kangaka abantu abavela abanje kuyazalwa lapho kanti abaningi kuyazalwa. So iphilisi lakho balisebenzisa Balisebenzisa. Balisebenzisa manje bazala njani kangaka? Kuthi bakuthanda ukuzala. Kuyini wakukhuthaza uyabatshazwa esigabeni lapho uthumba mosebenza gadalala. Kuyini wakukhuthaza abanye amama ukuthi bayenze njalo ukuthi baziphilise bangahlali becabanga ukuthi kumele uba bayindingele imali? Ngiyazama ukuthi ngikhuthaze ukuthi abantu kunzima phela into akufanani. Andlalo yabezazela ukuthi into ayifunayo kwinto emeni vele. Mina kamphongo ukwenza into nga-ema nxa vele ngisezifuna nge-eme something. Uyanza imali uyathola inzuzo kuphila ngenyanga. So lapha nje bathe sikunje ngi-emile sokuthi ziphuma lezi nyayenzayo. Usuthola inzuzo engawuphilisa kakhulu. Uyahola le pension yakho futhi? Akula pension vele uncane. Ubaba yena uyakuncedisa yini? Yena uyabe sengadini kakhulu vele yena ubhese kakhulu engadini. Mina nje lami nganxa inkukhu sezingane sezinkulu. Wena uhamba lapha ibhasile lamsiyana? Ngiyabe kade singasasebenzi yabe siya e-church. Ngisiya thatha amaplani ami lapha emplani khona. Hayi thendle ngokukhulumisa ufisela inhlanhla ngoba siyezwa ukuthi usebenza gadalala. Hayi umgogo osebenzayo abazukulu lapho. Hayi awukabula abazukulu bakhona kodwa abakwazi ukulima njengalo kusebenza. Ubaspoiliwe ngone abaspoilwa ngayo oyedwa vele nguye uhlale kakhulu lapha ekhaya. Nguye wazisebenza ekhaya lwana vele awazi lo. Ubani lo vele? Dumoluhle Machilana. Unga seZambia University. Omunye ke umzukulu umntwana ukhona uSibonkosi useGoli. Okay, Sibonkosi ungakhohlwa ekhaya. Siyabona.